Hayi asibangene siyaliyona. Asamba sitalonoze mfika umfazi wendiyete atamawele man. Ay, Kingi ngeni nkabi babamba amabonde babiza amathonga kwashimpepha yaphinde yakhonya yaphinde yahloma 303 isiphinde yakhokha ngivele ngibemfishano kwesiketi sikasisi uzodwa eseyikhalile yathi Zulu sebelele futhi sicela u200 banyakazise bathi ukuvuka futhi bagcwele iquantum kade sipush itex ayiduma ikushuthi hip hop istakile akekho udriver kulindwa inkabi kushuthi ithule nje hip hop ngapha ipiano liyakokota uZulu sesikhongweni ngapha amaphara yakhokhoba sithule nje silalela sizwa amaphara yakhonkotha tshela abantu sibavumile kanti jive iskomot ngibhekane nenkabi ndibane nempila thutha ngivikela mbuso apha isandla ngibona iqupha kabi siphongi yasiphula icala inkabi liyaqunwa ngiphatha isibhamu esinecamera waphoza umrapper ngiyamshutha vumani ngibagwebe isigwebo sentambo abafuna i303 kuyomele ngibasonta intambo ngibulala amagoat hanvume ngikhipha umhlahla i-industry gwiliza ngoma ufuna ibeef kuza amathambo eBackville is no J Boo inkabi ekhule sidla ubhu mfana okhule eqhama endlini mangena inkaba thule dusha insethu uhamba udu asihlangana ngidla ungangifune phepheni le metric ngu-front page ku-GQ okay we rolling up empty the house like roll it up hip hop is turning up young hustler keep it up isihlahla burn it up ezababhema zishe lapho ngishiya i-industry ngcolile pick it up sike sithi shwing kill beat lamapiyano wongibuza kukabza hayi amahlozi aphilayo ungangitsheli ngephara kuliglu ephathekayo ngilikhawule nganuka ngigeza izandla okwapilato yakhala uDJ Tira uthi studio silahlekile kunzima ukusebenza nephara uthi lithini lingabhemile umkhubu usekhaya usibheka kuthi udidekile usakhala ngokuncane kuyoduka igate mawungabhekile uthi awunandaba nemali awuzwi menemene ngathi intombi elinda ukushelwa icareer imile ne wena kulevel yami not in a millionaires so ufila kanjani iparadiswa imillionaire icolleague DJ Tira namanje akakhiphile silinda u200 angithi na 2 years umsizile siyacela ubaphinda ama bookings ayafilisa anithi ngivusa ipoko zami angithi zonke ephuphile ushuni bazoshukuma ngishintsha iflow bazobhukuda ubhekane nenkabi ikhakha ilzofukuza iZulu uzoduduma ngene inkapa zosukuma ngokuboshela udrink and drive ususibiza umakhulu uzakwe wakufaka egemini wathi ungaduma wamjikela ingoma eyodwa itsikitsiki yathi ngaphupha wajikela sengizwela umalume imali eAfrika yaphelele kunzima ukuwina isamo mi-artist libandela yakhumbula squawise uthi uzama ukuxolisa wazwaguqa ngamadola bapha babekhohlisa kwakumele kuphonsa impama umakoti wakhe ngamhlonipha ngamagangster ku-social media masihlangana niyaxolisa sekusele kancane iphara ngilifaka idindile mali ngibona liyafriza ngathi ngilikhombe ngepistini yakhala uDJ Tira uthi usayini isidididi unechiscope oduse afro ngizima nokufaka isingini ayi nawe yima wongibulala abafana bami bhili amanzi khuphukile ngiswenga complain umasipala ngishiya i-hip hop ingcolile ngithe sirapha namaphara ayisekonakele bafana nazizi zigi inkabi dili kukhahlamba lapha emayikhini nganifiki hayi mina ningishifti lo mlilo wena wongishisa soze simbanga uZulu noboy uyazi uba no big nina ngathi niyakhohlwa 7 awathi in one night ngabreak i-record ese-hip hop man ngasi manje sipushushuni inkabi ari yenza imali hlale kakhulu underground yasikho isidumbu esingangazi bafana nginsabi ngiwuZulu ngifele empini ngeke ningivume nisaphila nongivuma kwacima umshini inkabi ifela kubo ku200 ngiphethe ipiki kugame soze safana noma singaba ku-Major League stokithi niyakhohlisana nobhululu ukuthi ungcono ngidlula abani isilungu sikudakwa kakhulu ngidinga i-dictionary wena mawurapha ngoba ngibuze only tumo thule tu yilona ongesena volume stoki visi zakho mshoba ngayifuna abaningi wakubulala naku-roots impande zakho seboxing ngikhatha ama-OG okay ake ningena stikini yisitayela sakho empty yangakuhlula by any means uCasper wathi ngishaya abafazi kuboxing uyabaleka kushuthi naye umfazi uthi punch lamali naphawu manje ubalekelani ngisha ngephandle load shedding stage 6 kucima ibanga inkabi mephambi kweni shaya isifuba take a shot ngeke ngibiza amagama omrapper going through a lot ibeef idliwe ihlaza sinasikhathi sokushisa amaphotha naye i-order yama-hit kuthi ndeliver it takes a lot ngakhipha u150 yonke i-essay iyajabula shout out to Skanda God ngoba nesete yavuka ongomoya yona iphara lavelela ngithuka masihlangana liyabaleka ngithi namanje lisathuka MT uthi uZulu kana hit dakomuthi omkhuhlane unebhabhalazi lelini ngathi awukazi uwina isama
phela ubanda mpo wayigcine ambitious hit zathi ngine apartheid nginika itest avocado angijiving efuba dos ku rap ngiqopha umlando entry 325 ngiloko ngisidlalela umakhado wena idlozi liyashatshela wagcina ihit ngomanando namanje ngi hip hop kade ngaba iMC ngidrop ama 16 erank ngibhalele taxini dakwendlala nencika ngizima ukubamba iKFC yini ikhadi liya decline iATM iMT ninani ngidlela umona futhi niyashesha nokukhola bebethi niyashisa hawu niyashesha nokuphola niyashesha nokuphoma kubeef niyashesha nokunona ukuba ukuhlanya kuyabhatala ngabe nani senanotha bafana ngintshele kimi ngithinte kabhambatha umfana mayeza ngobuso ukhishwa umnyango simpambatha sengilunge kakhulu stripper beats bayadanasa bathi nsweet ngidwele inyongo yiki rap isaniphalasa RIP Super Mega hi rap ngisayiteta ungikhonzele ku Ricky baba pro kanye no Jeb ubatshele ngisa rap abanye basa trap for form masihlalisana hip hop iphetho umageza gabi ngcolisa istrata ekhona la sesiphaza siyabuya hip hop no Casper selaba ipasta hayikona kuyaxaka gabi insimbi yayibamba ngena ngiphume behind bars ku hip hop amthabo pasture Shoot, that was a good thing, man. It's fire. It's fire. Yo. I got this fire. Thank you for watching this video, man. Please like, comment, share, and subscribe for more coming, baby. I'm gonna give you the best of the best. Like, comment, share, and subscribe. There you go.